Good morning. Good morning. Morning. Oh. Leila tua. Oma. Kamu boleh say kupon mereka kupo. Itemi uma. Oh yes. We have 2, 4. Oh, you are yay for the numero le tua. It's on mal. Yeah. We yelele. Whakataile tua ni tai au, tātou alwha I mai whanua lei, tai fu o tātou maola mawhitanga whiwhia I lau I whuruna mal, tātou te tapua I le tua. Tālo whātu I le sunga I le whawhenaiga o mai, mai whule tua, ia walu lewa ia soe lewa I ola wholinga, e beo o umi na, o umi o pisi asi waenga ia, le tua I taimi malawa ia o ai ua fia I nā pese ia o ai ua fia vivi I nā vivi ia I le li lua ni pese mātou saunia ua lau tāpua ina nei tai au e whamamia le tua lau tāpua ina a tonu ua owi loa ua loa umai tātou pese ia ia awala I te nofu e pese matatou pese uma tatou pese ne elelei le tu elelei lo tua atalo foi se ao pé a tu
owe you my praise. You're highly exalted, forever you reign. I owe you my worship. I owe you my praise. Your goodness and mercy and love never fails. I owe you my worship. I owe you my praise. You're highly exalted, forever you reign. Loving Father, faithful friend, God who hears me softly, God whose mercy never ends, gave your life so costly. Loving Father, faithful friend, God who heals me softly, God whose mercy never ends, gave your life so costly. And I owe you my worship. I owe you my praise. Your goodness and mercy and love never fails. I owe you my worship. I owe you my praise. You're highly exalted, forever you reign. Loving Father, faithful friend, God who heals me softly, God whose mercy never ends, gave your life so costly. And I owe you my worship.
mai i o tō alalanga atu i le tua. Ia o tō pese atu i lona suafo na malu. Ia mamalu ia tō tō lona i inga. La tātou tutau. Let us pray. Ai tā lafu pē i mātou i le vivi i atu i la wofio. We owe you our worship. La mātou tutalo i a vea le nei tu lama le afa. Ko pano ino mai lo mātou vai aso. I tu tongi e la lo la mātou ai tā lafu i ate oe. Come Holy Spirit and help us worship in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. Tātou amata le nei sa minga le pese te ina tātou le special choir pese tō sa lauri masiku fitu le suru mātou te whakatai. Whapena na whengatā o na mātou watu I ate oe. E ui lawa I le nā a lo wasili o na e lata mai I a mātou na I lore manava o lo mātou manava I nai le ola. E ui fo I tama mao mātou malawa fio a peo le tina o na au atu lona loto I lana tama. Ua whapena la o fio o na muli ta ilo wa lofa I mātou lau whana. Le mai o lau whanau I le nei tai au I lo whale tāpua I o la mātou masani. A le upumoni le li ie le I whaia mua I mātou le nei tāpua inga. Na mātou manava lava o le keseni I o mātou māmā
ma mātou maua ai le ola fōu. O na mātou mautinoa ai lea o peteli I nei. O le fio anga pa ia o lau fio. Mātou o mai mo mātou whanaunaunga mo mātou moonga. Ina ualu le lava yaso o ta ape masalalau I mātou I whiau whaitai tōtasi ma whiau whaitele. Sa tele mata upu sa whea ngai mai mātou. E le ngata I tutonu o mātou a inga e whapefoi o mātou tua oi manu. Ai le taea I foi le tele o isi foi ngalu fati. I le nei atunu tele o lo mātou iai. O lo whaima I oi mata o le lalolani ao ao whanei o le po. Mele nā mātou whaafutai ai lau o fio o na wakopano o mātou matua a I la le whatutua. Le nei aso o te ua o le aso sā. O le sāpati o mātou tangata. Mātou te o maia I lo whale tāpua I matu ina atu I lau o fio la mātou whaatu e ma le whaafutai. Na ua mātou mautinoa na le se noa lau o fio I le lava yaso I ai mātou. Se manu ua whano I mātou. Ui whai lava ina whano noa I mātou pe a tau mai tala I ai lātou o lo whangasinga sea o lātou tino. Ia ai ngona lava I mātou le nganga whaafutai. Ina ua toe poto lau whanau mo lo nuku I lo ifo lo malupa ia I le nei tai au. Lo mātou whaasoina fo I le nei tāpo inga mai lātou o lo lotu mai I lungo le ea. Le manatu o lo whapeina fo iona ia I lātou le file mu manuia o lau o fio. Wa ewi lawa ina mātou I loa le tala I le pa ua a tamu ma eba. I le amatanga I le whatoanga. Ina ua le ustai I a te oe. A le mele nei wa mātou mautinoa nei I ai. Na e whaia le lorangi I a manuia mai lava I le amatanga. Na e whasusuina fo I le whatoanga I parataiso I la vai ese. Na ua whaia fo I le tangata I lo lava whatusa pa ia ma e tangai I ai. O na e whai mai lea ua matua le lava. Lo manuia le nā o lo fia maua e lo nuu malau e kālesia me mātua uma. O tangata whatuatua fo I a te oe malo walo o Yesu Kiriso. O lo whatalitali atu I le nā manuia. O la mātua tatalo I ao ngāle nei sāninga e te whawhango mai I a I mātua folanga la o fio I o tangata. E le ngata fo I lea o la mātua tali whaitau le nā folanga. E ale le soifua ma le ola ofo I nātu o tangata. Na mua atu I ai mātou I la whatutua. O mātou whaafutai ai le nei aso na whawina e o mātou tua a. Mātou te o mai ai ma vevesi o le vai aso ma avatu la mātou whaafutai I a te oe. O la mātou tutalo se etalia mai la mātou whaafutai. Ia wafo nei ngata I a mātou upu la mātou whaafutai. Ia tau muli ai a mātou tū ma ngai whanua. O a mātou tanga. O la mātou wanga le lei o le tasi I leisi. O le mātou whetau siai mo mātou tua oi. Se I o lava ina mātou walo lofa ia I lātou o lo whai I mātou mo lātou whini. Ia whapeina o na alanga ina aile nganga whaafutai. Ia I mātou lau whanau whatuatua. O mātou tatalo ma whaafutai atu I a te oe. Ona o le alo o lau o fio Yesu Kiriso. Na liutino tangata ai le upu. Lua afe tau sanga taruai. O ia tulua I lalo le whaataita inga. O se o langa e miliu uai le tangata na e whaia. Ma le whaavavau o lau o fio. A mātou whaita wina upu mai la mātou kanona. O na mātou manatua ai leo ana o onga. O ana upu na fola I ona tangata mātou te manatua ina ai. Le neva yaso o mātou whalongo atu o whamaila na wheta laina. Le upu mole na nei te tauna talia o tau.
e le mamalu se perfetta I lona lava nuku malona ai. A mātou double click I nā whautuanga alo mātou liki. O na mawhailea o na toso mai ai se whasosoani ma se whaatufunganga mo I mātou le neva yaso. Ina ia tupu ai maola le whaatutuanga lau whanau I a te oe. Ia whaatufunga ina I pe mātou te anga le lei inisi. Ai meise I lato o lata mai I a mātou I la le tino. O mātou te talo le li ie ina I au ngā le nei tapu inga. Au ngā mātou whaitau ngā tusi ma talo talonga. E lata ai mātou I la o fio. Mātou te talo le li ie ina ia iaile manuia o la o fio le mātou nuu nei. A mata mai lava I sea o pito matua se io o I whanau la iti. Le ngata fo I lo mātou nuu I nei a whape fo I lato lo tāpua I mamau mai. O mātou nuti whaatasi le nei o wala. Lo mātou te talo ia tufa E la o fio maloa nganga pa ia whaumanga whaalenganga. Ina ia umai le sāninga nei walu le tangata masi whaumanga mo ia I le neva yaso. O mātou te talo ia iaile manuia o la o fio I le kalesia. I lato uma o lo whapoto ona o lo wingoa. To olua po se to tolu. O lo mātou te talo ia iai whaatasi la o fio. I whapeina foi ona e whaongaina lo mātou ngao. I le neitai ao e whalau te leina I lo fina ngalo. I le ngata I o mātou tangata ngalo lue te tuatasi. A whape fo I le lalolangi mātou te wheloa I le neiva yaso o amateina. O mātou te talo ia iai lau whamanuianga I le whainga malo o Samoa. Malo tuatasi o Samoa whape fo I malo Amerika Samoa. Ia iai whaunga la o fio I o mātou te tai whitwhilia. Upu lava o fionga o pule uma mai la o fio. E fo istemi mātou te leusta I ai pule o whitwhilia le to tele. O la mātou te talo ia la ngona I ai mātou. Lo mātou loto mawa lalo pe a whapeina o na iai o mātou la ngona. O mātou te talo le li ie e whape fo I e kalesia watia e lo mātou atu motu. Kalesia kerisiano. So es whalapu putonga. Lo nuti ai le fionga la o fio le li ie. Ia whaonga ina e lawa nganga pa ia whalau te le ina ai. Le tala le leia la o fio e lo mātou atu nuku. Ina ia mātou tutupu ai ma le ola mātatau I a te oe. Ia mātou wola ai ma le nei mautinoa. E te tau I a I mātou ona ngalue ina lo mātou whatutua I le anganga ma le fefe e te tau ai. Nei oane I o mātou manatu o se mea mauafua I whaolatanga mai a te oe. Ia o fo ine ngalo I a I mātou na maliulo walo o Yesu Keriso I lumo rasatau. Ina ia tongi ola le lalolangi whatutua. Ma le wala awa la o fio I mātou watu matalai le tala le lei le lalolangi au. E ato atoa ai lo mātou whaolaina I o mātou tupulanga. O mātou titalo fo ina nei malo tele o Amerika. Le stene whatu ano foia alana kapineta. E yeile nganga pa ia o la o fio. A mātou tapu ia pea le tulai mai. Le administration fo ia ia mātou le nei mautinoa. E whidiwhidi e la o fio pule uma. Ia pule fo I e pule ma le rofa. O wā o sisila pea la o fio. Ma peona o mai e la o fio le pule ma le malosi. E whape nā fo I una toi a besea e la o fio. Ma ia sanga vi ia e pea lo suafa e whapavau. Ia o mātou te talo le li ia ngā wenga le kalesia. Tu nā tu pei la o fio mātou whatua tuanga. Si e whaunga ina I mātou o whalau te le ina I lo fina ngalo. Ngā luenga o lo whengai ma le nei o lotu o peone e sila fia. Fua I o mātou te tai le tua whama mao. Le whautanga le loto. Le poto pa ia mai a te oe. E whiliwhilia I la tau le mea te tau na te tai e lau la whama moe.
Wai e tu ia i lātou le loto matala. A watu ia i lātou a o penga whaalenganga. E manu māloa ia i lātou le nei taua o lo whengai mai mātou. O mātou titalo i le alo o lau tala le lei le nei aso ia i lātou lo o mātou wheo sa whatasi. Ia lau ngaina ma le mana e o ona lau o fionga. Ia tō whasi le taua ma ia maua ni nganga stele mo lau o fio. Ma lo malo. Mātou mantua nisi o mātou tamā mātutua ma tina mātutua. O le maua malo si e lava mai e sa ninga whaitele. Le mātou titalo ia iai le whaamalo longa lau o fio. Whaongaina tō mawhiti whatau wa ali te mai ta i fōmai. E moli moli atu ai le mana whaamalo lo lau o fio ia i lātou. I newa yaso i ona whi au mga luenga. Le awhenga iai le tō tele o i mātou. Meise fo i lātou o lo whaamuli o mātou ainga. Matu i le mulpapanga. Tātou ma lau o fio le newa yaso i manui ai me uma. Ia nāla mātou tatalo whaitele. Tu nātu whatasi ma tatalo lilo al tangata lawa ia te ito tasi. Me olo ngātu ngalu ai i mātou. Me olo anxiety ai mātou na o lau o fio lawa e te sila fia mai a watu iei nā tatalo. Tamase e ta lia mai e tusa malo fina ngalo lofa. I swafo Yesu Kiriso lo mātou li imo lo mātou whaola. Lo mātou wole mo tatalo tuai. Amen. Special choirs, Lautos River. We
manuia le ali I le tauranga uofo ina atu I lau whanau I le nei tai ao. E le ngata I tupe o lo lafo I le ipu e whapefo I tauranga ese. I te lia mai e whaongaina e whalau te leina I lo fina ngaru I le menei. We offer you our tithes and offerings, and more important, we offer you our hearts this morning. Would you receive it in your grace? Amen. Fio malotua na tatu feita wina. Ngani a luka no tau fa. Mata tatu feita ofera fulofua I me fu disputasi. Our reading this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 4. We'll be reading verses 21 to verse 30. Mfetalai etu lea oia I ate I lato. O lea so o te unu o ele tusi na o tau whaangolongo mai nei I ai. O lato vivi umai ate ia. O ofo I ukua lofa na pa umai no na fuma. O lato whaiani. E leo ate I ele nei o Yosefa. Mfetalai atu lea oia I ate I lato. O te iloa lava o lea o tau si I maia I a te au le nei upu whatusa. Le foma ie, I nā whamalolo ia oe I a te oe lava. I nā whaia ia I nei lo lava nuku, me uma na mātou whalongo ai sa e whaia I kapa Naomi. Whalomo mai o tō, sa Israelu iona po Elia whawhine to te le uaoti a lato tane. Ina o le aise timu I tausanga e tolo mamasina e ono, sa onge te le ai le uma. Ai le awina atu Elia so lato, o na o sare whatare a ai o saitonu, I le whawhine uaoti a tane. To te le tangata le pela sa Israelu iona po le perfeta o Elisaia. Ai le whamamaina lava se tasi o I lato. Vanga naina amanu le tangata Suria. O whāwano I lato uma o le tima koe heibea. O le liwawa I o I lato. Fetau se I umalto spuru. O lato tutu mai. O tuli a te ia I tuo e ai. O tai fo ia te ia to whero o tua I lato ai. Me ia lato whati to I fo ia te ia. A ua savani ane ia o lato wa. Ua mani ese. Ia te maile tua e la tato fetau whaamolongo I upua na whionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia na lava vi inga. Ia le tu lava. Fo pe mo mafo fau le tato tu si fetau I nei aso. Tele foi lava ia la mona na langaina. Te o te fetau atu nei le tai ao le tusi lava le tasi. E pe o fesili ua le tele mai o le fesili lea o le perfeta mamalu. Whamele li o le upu moni lava le upu le nei. E le ai lava se perfeta e le mamalu. Na o lona lava le upu malona ai mai le mamalu ai. O le manatu le nā lea ua lautua I ai mafofo
whafonga le ni tai ao. A double click la tātou i le manatu le nā. O na tātou i loa ai o le mafua anga le ngā e le mawhai ei o na wala au e nuku. A lātou tama whanau e whai mā lātou whaiwhi au. I la tātou i tu ainga i Samoa. Ona o le mau lea. Fe mai le anga e le mamalu se perfetta i lona lava nuku ma lona ainga. Ia ona fesini la ia o le ale meta o le perfetta. O le afo i le meta o le mamalu. Ia le umi lava ona tātou tosi, ona tātou i loa ai lea tu maanga perfetta. The early truth tellers. Pia perfetta e wa ai atu i le mea o lo aluanga i ai le sā ona whemai lea Pe whemai lea i tātou wō whapea. Tātou wō whapea. E pe o leo nafwa le nā e perfetta a tātou wa ai i perfetta e pe o Elia, me Elisaia, e pe o Jeremia. Ona tātou i loa i le o le anga lea ma le tū o perfetta. E pe lātou te tapu mai se mea o le finangalo o le tua. E le i loa mo mua e tangata. Ia ona fesini lola ia po le ale mele o le mamalu. A whapea e maoni le perfetta i lana nafa. E seala le mele mamalu ai. Ia tātou tosi fo i le upuna mamalu na tātou i loa lea mamanatua le tala le li i na whai i wharasaio. Ina o fisilingia wharasaio po o whea sa wai le pule lea whai ei oe ngā ruenga. O whea sa wai lo mamalu lea whai ei oe whapenga i o taini. Manatua e le auna sara o televou le tala le li i na whai i wharasaio. Na tali la lato fesini, le fesini, famele fesini a le li se I fai atu momoa la fesini lea. Auto o mai se tali o na vatu lea o le tali la to fesini. O le baptisonga a Ioane baptiso e sau mai le tua pe sau mai tanata. O le mamago o Ioane baptiso malona malosi e sau mai lunga pe sau mai lalo. Fai e whasai o le tali fesini. Whamai alato musmusunga, a whai atu o le baptisonga a Ioane le baptiso e sau mai le lana. Na whapele o le li, ai se ala mena lai noto le tuto. A tato whai atu fo o le baptisonga a Ioane le baptiso e sau mai tanata. I o na fuatia fo la I o tato mamalu na tofi. Whamele lato tala I le li mato te le loa. Fai atu leo le li e whapenafo, ona le apatua se tali no tō whasi. O le mela o wha umi ele tala ona e pese I na whasini, e tangata po whea sa wena mamalu. Sa mai ngā I le tua pe sa mai tangata. Whamai le li e le ai asa perfetta I le mamalu. Na o lona lava nuku malona ai ngai le mamalu. Mela le li o lupu moni le upu na. Lupu moni le upu na. Au nofo ma mafo fau, o leo wa ia I tātou malai ese. E mawhai ia o na whaalongo I le perfetta, uma le itu la whaalongo I le perfetta, uma le itu la whaalongo I le whaatonu pe whawha ona e lotu I malai o le le itu nuku. I le societasi. Ona fesini lo lea oe o whea sa wai le perfetta lea. O whea sa mai ai lona mamalu. Pe sa mai e ina tikeri, tofi o whau, a ao I lato o tu I luna ao. O whea sa wai lona mamalu. Ia ona tātou I ita lo lea le mafu angai alai ona o ngā tutonu le tātou I tuanga. Ele perfetta lea.
tala tangata Muslim, Yesu Keriso, le tangata mai Nasareta. Ele ona niana ngā buenga. Ele ona fesota inga fa le tangata. In fact, o mea na nasa mama sangia ai na apopo inga. Ona sa ta lata I tangata. Me whanai le tele ni wa venga na whaie e Nasareta. E pe ona tātou whitau I le tusi. Pe yaso o mawai na tātou mawai le tala lea le prakalafa le tu atu le prakalafa le na whitau nei. Walatu le lii o nofu I lalo o na whaiatu lea o valo anga umai al perfeta Isaia e winga nga I le Mesia. Le o tau nuku nei I le teimi nei. O awalo anga, whamei Isaia o le Mesia na te tā lai le tala le lei I e mātitiwa. O ngā wenga nā Mesia te tauna whai. Mai aso stangata mativa lava o le tala le lei mo ia o le tala I le mea e whaaititia ai lona mativa. O tala le lei na. O le tala le lei I e seiseitia le tāwhianga o se tala e takutuai se mo onga e mawhauna tulai mai. I le polonga o lo whengai mai lātou. Whamai la perfeta o Isaia o Mesia na te fola le tala le lei I e mātitipa. Le ngate le nā o Mesia na te whamalo lo I loto o momo. E mafuanga e no momo le loto o tangata. Ona o iai sona whaamoe moe o le talia. O iai sona expectation o le tali mai. Ona momo e le o lona loto. A whaisa wo ai alu ese la wo mai ate oe ona momo e le o loto. Whemai Isaia. Le Mesia e o wina mai e whamalolo I e loto momo. Tā la I le saolotonga I le tāwhianga. Tāwhianga o le sao se malo, malosi, ma ave whaatangata o taua ni tangata. Whai mau lātou pulonga. Alo te mawhau I le taua le tupu. I le wā Ukraine ma Lucia. O na manatu ai lea a tono o iai fo ni tangata o tāwhea. O le taua fo I le wā o Hamas ma Israelis. E foi nai tangata o lo whimana mia I lātou se Mesia. Whimana mia I lātou se tangata e au mai se saolotonga I le tāwhianga. O wā ua tele lo lātou pōpō ngā tia. Whamai Isaia o le Mesia na te whaasaoloto I e o whaasawaina. Tangata o lo sawaina. Abuse. Me Mesia na te au maia se tala. E whaasaloto ai tangata nā. Not so much o le ese le abuse, but le whaamalo sia le tangata lea. Ina ia mawhaiuna tu lai atu o ia. E te I tangata whaasawaina. O lo whaasawaina o ia. Me Mesia tā lai le tausanga e whina ngalo malia mai ei le li. Tau sanga le whato mawai atu o se tau sanga whainga tāte le mōru tātou ulotu. Le ngata fo ia I tātou au te manatu whapeina fo I nisi. Ia meise le nei atu nuku sa whea ngai ma whiwhilinga. Ta I salu ngala lo ai lo tātou atu nuku I nei. Ia leo o tau lau o le whamoe moe. Ia o tātou sa wawali e le ni tau sanga. Pe o manatu la le li, o me umai ana valo I e perfeta o Isaia, afe tō se lau tau sanga taruai. Le o tau nuku nei I ate ia. I whamai lau tangata na whaalongolongo I le launga le nā le li I Nasareta. Pe spiliti tangata. Whamai sa iai le nganga o le tua I le li I le aso le nā. Me pe uri mai tau le li, I tangata o lo musu. Ma whapea ane
o fesa wai uku ia. Ele o le tama ele a malia le na tupu ele whakawelawe. Ele o le atali ele o Iosefa. Ele o ia I tātou e ona tu whawhine. E pe o mea nā ia sa ala ngona ele li. Ia malesi I u leo le nā le na mori mawai le pangali a luka. E pe se I le iei le tangata o le whenai ia se I whai mua oe dark. Se I whaamalo lava oe ia te oe. Ona mawhai ei lea ona a watu se manatu. E pe o nganga na e lua na ia I aso le nā. Ia ona oto ei le upu lea e pe e tā la e manatu. O le upu moni lava le mei. E le ai asa perfecta na malu I ona lava le upu le nai. Ia, ona tau mawhai o leo tangata whasioti le ni. Ia ai mou ese o ia mai alato. So if you're paying attention to the templates, if you're looking for the memes, so we can consolidate this writing that's 2,000 years in the making, such that it's easier for you to apply Jesus' teaching to our 21st century contemporary USA life. It is this notion that past performance does not guarantee future results. It is this idea that you cannot rest on your laurels and expect success in the future. The notion that because you are a chosen people, the idea that you're part of the Abrahamic covenant and tradition, that will not insulate you from God's wrath and God's justice moving forward in the future. That if you are to participate in what God is up to in the future, you have to exhibit some sense of humility, some idea of being open to the future, and not get your foot attached to someone's past. So the one spirit that was there in Nazareth that day was this notion that you know the speaker. This is Mary's boy. We all remember what happened to her. Isn't this Joseph's kid? We know where he's from. His sisters are amongst us. Jesus said, if you are able to see beyond that, if you are able to see the prophet for the significance call on his life that he's taken up, then the future is open. You look at the world and how, after 2,000 years of the Christian idea, Jerusalem is no longer the center of Christendom, right? Everyone knows that. It's South America. And the fact that the Pope of the Roman Catholic Church came from Argentina is indicative of that. It is no longer a Jerusalem-centric, Israel-centric faith, no longer a Eurocentric faith, but it's come from, let's say, the outsiders. And likewise with the Muslim faith. Right? It's no longer centered around Mecca. Saudi Arabia in the Middle East is no longer centrality for the Muslim faith, but it's elsewhere. It's Indonesia. And we don't have to go very far. Our people, Samoans, now there are more Samoans in the diasporic communities than ever back home. Here's my point.
God is no respecter of boundaries, of people, of traditions. God is God. God is sovereign. And to the extent that we participate in what God is doing in the world, then this will be a good life. It's a life worth living. And if we don't, then we too will be left behind. O walwe, whasawali maia. No mawhi wai lea male, tina o mato neighbor ua lewa tausanga mate lei toe tala noa. Ono whatu leo o mai siu tama. Titi lei titi na sell atuana fundraiser le fale. No famela yo sifafine. He's not a little boy anymore. He's a sophomore at Cal State Long Beach. Oi talofai. You know, fayatu role iai. Make sure he gets a good intern during his junior year, so he'll have a job when he graduates from college to pay for that student debt. Yeah, I'll make sure of that. Yeah, ona tama faila iyo sitina e pe ta o mai ya le tele o le sona o lo misi la na tama. Ina wale aise tama o le aima. Ina ua misi e ia le faa o poponga o le tama o le ainga i le soifua o sena tama. Ia le umatua. Ia ona o fatula ia, let me get going here. Ia wafo ia tua o ia mato fale, ili si tu o le fale la mato te nofo e. Ai ana o se tangata e nau ma se isa ili pea po fea o angi ai le fina ngalo le tua. Se manu o mo fo inisi fiso soani. Ale tau fatali se i matua le tama se tau lima ono tau sanga. Ni fito atala noa lea i faife au. E no manatu e whapenale tele o mea o tutupu nei. Tau ana tātou pay attention. O na nafi na CEI le tariff a le tunukuna nei 2.5% CEI ia le tau o mea e a mai me Mexico ma Kanata. Yo na nafi ko ino umala press conference Donald Trump ia. Fa me fa Kanata e le fa asi ila mātou tiu te 2.5%. Mai fa Mexico le fa asi ila mātou tiu te 2.5% o me uma e sau mai le Estados Unidos. Me uma e sau mai Amerika o le asi ilunga ia le tau. Ia, no fuata ngata ke fiano datou tatalo o mafofau. Ia, ele manatu e, we have a moral obligation e fai ese tau. Ua, meo le atupo le atau mata le tau o mea. Me sa se lau tala le o se lau usku lima. O nai tangata e le tele ni alato tupe moa o le a matua le lava le faso. Le ngata la ia tātou i Amerika. Ia whape fo i Kanata o tātou tua o i Mexico. So le lui mo i tātou. Lo unu ue ma le kalesia Yesu Kiriso. Ma i lātou lo whaafonga mai i le nei tāpu inga. O le lui mo i tātou. O lea la tātou me whai. Lea tātou me whai, ole a tātou sanga nofo pea, matali to oto le ngase o malolo mo i tātou o loo whiololo mea. He whai se tātou ngā ruema, whai se upa, whai se tawa. Me se tātou ia i Amerika, lea o loo sau mai nei le tamao ainga ma minerale o le lalo langi au au. Lea o loo wha telefoni e tātou telefoni, ma whai e le wila. Whesiri e le iai ea sa tātou application mo tangata matitiwa i le lua. Iu le lua i le nā.
Le o tātou whaitau le tātou kanona, le o tātou tango I winga manafa o le Mesia. Na sau aro tātou wali e talai le tala le lei I e matiti. A le whapeina la o na whai e tātou. A le whatufungaina tātou whalapo putonga. E whai le ngā ruenga lea. Ia na sopo loa lo leo e whina ngalo le tua mai a tātou. Talo lava ia oane whapeina tātou. Ai e ve tātou ma whaola I nisi. A mata I o tātou ainga. Whaasolo atu airo tātou atu nei. Se I o lava I le tuli inga o le rana. Whamaile li I le aso le nā. E te lolo nuwe. Tau te mana tuaina le whawhine na oti na tane sa le whata. Te le ia male ano noa I o whawhine mali liwa la tau tane. Ia Israel. E na aru le perfeta le whawhine le nei sa le whata. Whawhine nuku ese. Whapenafu I le pela. Ese le tele o tangata Israel e ngase leo le pela. Ai pau ale le pela na aru I le perfeta. O na amanu le tangata suria o le tangata ese. O le wingo le tala ale li. Ale tutu ai o tau Nasareta. E sopo le manuia o le tua mai ato. Ale tutu ai o tau Samoa. I le manuia o le tua nautu o tau matua mo tātou tua a. E whaau ngā e le tua isi atunu e tafe mai elo na manuia I le loranga. Ale tutu ai fo tātou I Amerika nei. E whaatu lai mai e le tua se isi malo e sili atu nei lo tātou. E whaia o na whina ngalo I le lorangi ma le university. Io le honga ngā mo tātou. O te talo I mo o pero to malosi o e tuku I sudo tino lo tātou whatasi ma le sume le wao. Malo. Io mo o malosi le ngate le tino. Ia whapefo I le mafo fau. Le ngana. O temi whaina tāne. Baro se furu mo tuku tausanga o tele tausanga o au. O whatenta. O te talo ia velo iai I nei whafangu mai e fo I mātoro le. Ngā ruenga le whaia le kalesia. Whatentali le kalesia. I le teine tu e fio mai ele li. E le ilau se kalesia ke Luciano e leo whatentali. A tātou amata I whatentali o tātou to mao mao. Ia whai mao onga le whatentali o kalesia ke Luciano le lorangi au au. Le alme o tātou whatalitali iai, o tātou whatalitali le toi e fio mai o Mesia. A toi e fio mai o Mesia. O na manuia o maloa lea o tangata. Ma ia tātou le file mo e le mawhai e le manatu o tangata. O na whaamatawaina. O temi neo tātou whamantunga o te wala o atu I whaaloalo I te akona. Su mai matala mai au. Mo le whamuntunga pa ia. Nei o le nei sakarameta e peo tātou mo me la apostolo. Mai koro le lava pōna whalata I na aile li o Yesu na I tango ai le alueto. Tofi mai tō nātu o Yesu. O tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaia le nei mea mawhamatunga I a te au. Yesu uma tō te ai. Mai polo e whape fo I le epo I na umona lato ai. O si
Tia yo la to luma ma whapeatu, o le ule nei o le whenei ma fau le lo toto. E to whaia me me ma whamantuna ia te au. Ia so uma tau te whinu mai. Wao aso uma tau te ai le nei a reto ma whinu le nei. Tau te whaai loa atu ai le mani o le li isi ia toe a whiu mai o ia. Mai na mo moala la tau whaafutai. Me leo te wala au whaawalo atu e te akono ia mai peteia. Si ka langa le tātou whaafutai mo le reto le wena. That's right. Our God, you have no limits. You're everlasting. Provide an avenue that others were unable to geographically make it here. Live streams so they can fellowship with us. You've given us safe passage also, that we may fellowship in this hour. You knew us in the womb of our mother. You know our speech before we speak. We're grateful for all that you have given. Take this moment to remember the sacrifice of your Son, Jesus Christ. And we pray continuously that as we take the sacrament, has done so to remember that he died and rose again. We pray that you give us the strength to renew our bodies, to renew our hearts, renew our spirit. Wherever we are, it is done so to fellowship in your name. Amen. On the night that Jesus was betrayed, he took bread, gave thanks, like we just did, broke it and gave it to his disciples, saying, "This is my body broken for you. Would you do this in remembrance of me?" Jesus also took the cup and said, "This is the cup of the new covenant in my blood. Would you do this in remembrance of me?" Enough for tato for you. Too light here. Amole areto te lialo.
Tātou te talo pēr. Le whainga lava al tangata e le eise se sengo le lau le nei. Ma laulau ai e masani ai lau whanau. Mātou double click i le nei sakarameta. Una mātou I loa ai leo le roto o wa o onga na tuina mai leo I tau sanga te. Leo na wa mātou fia ai. E ono lau fio ma loa lofa tu noa ma le tamao ainga o lau fio. Lo wha ma lie nai mātou I te ni uma mātou te mai ai le nei lau lau. Lo mātou te talo I papa ave loa le manuia ma le file mu o lau fio. Ia hutu I ero mātou ngā lala ma lo mātou fia ai. O wā o lo ufina ngalo lea mo I mātou. Whamia fo ila o whai ngā wenga ngā lue. I lo suafa Yesu. Tātou whai unei sa winga e pese o sa mea rofi pese. I know
te awa manatu atua ele loto le whapese atua toa whaongai le tua. Umantu ina ile tala ia Kent Evans. O Kent Evans i le afe I vase lau ono wau. Sa onga I le high school le I Seattle, Lakeside High School. E pe I ala na wona o Bill ma Paul. E hang aura nei te meiti nai te loteni. Me wo I tasi to sama na afe vase lau ono wau. Na petition le whea onga e mo ia Bill Duco I le Lakeside School Mothers Club. Na whaina lato rummage sale I te sama nama wa ila lato to whawhita la. Na whamaila I o Bill Duco. A mai le tupele nai whatau I start o computer. E renta I meta o le teletype Model 30 computer. Ia ona amatai rola I o le computer lab at high school na. Kent Evans la o lesi lea tamititi ata mai o la to foto sama. Ia ona wola na to lo Bill Gates lesi. Ia Paul Allen ia lesi to le lea. So mela o whamatala I naile tala na le ia maseisi e tala no ia Kent Evans. Na Bill Gates rama Paul Allen ala wana na fail Microsoft. A tango ni double click ya Bill Gates. Ona e loa I leo le tala le tau le alea. Mai o Kent Evans o le tangata le lei. Tangata sili atu na ata mai pe atu fatasi la o mapale le maua le ata mai o tama lea. Ia pangalea na pa'u le mountaineering accident maliu wai au le Eagle High School. So me whamatala I nai le tala na ona e mawhai lava ona toso mai e le tua ni mea te tele mai ni mea whatau waa. Ni mea te le mai se mea le titi. Le perfecta mai Nasareta o se nuku whatau waa. E mawhai lava e le tua ona whaatu lai mai ai le whaola o le lalaki. Tantonu e whapenafo e le whai e ia lona whina ngalo I lo tātou o lotu. Lo tātou o whi marue. Ia mo le tātou o whi pese. Me le o manatu whatau waa le tangata I ate ia. O whi manatu whatau waa le tangata I tangata e masani ai. Wai ma whailawa na whatu lai mai le tua lona whina ngalo. I mea vai o le wani. Ia I manuia tele newa yaso I whiau ngā ruema. Ta ape mal sa lau o tātou. Ia I manuia fo I le tātou kalesia o lo I lunga o le ea. Lo whafonga mai le tātou tāpu I ngai lewa yaso ma lewa yaso. Ia le tātou whaiku le nei tāpu inga I te talo. Let us pray. We have come to the end of our worship, and the message is very clear that you are a sovereign God, and we are grateful to be participating in what you're up to in the world. Would you now give us the courage and the boldness to go out into the world this week and live according to your will? O mātou mo I le si ui o le nei tāpō inga. Mātou whamana tuina fwoi mawaenga lo opo ia. O ngona lo mātou malosi whaafuina. O le mātou toi mana. Ia pāpā veloa le na malosi. Ia mātou watu le lorangi le neva yaso. Ia lautu e nai ngā ruenga le lei mātou te whaia. Ia sanga vi ia e pēr lo suafa I la tau whatu. Ola mātou tu ua. Ia tuma mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiristo le ao le nei ekalesia. Le lofa matu te pale o le peo te maa. I man mafutanga le motu sia ma o nganga pa ia. Ia mātou pēr. Ma lau whanau whatu tua le larangi au au. Nei se I o le whakavau lava. Amen.